Reka nongere mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, irengero bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali, namwe mudukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Uganda, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania, mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu gihugu nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese mbahaye ikaze. Munsi ni tariki ya 12 ukwezi kwa kane 2026, u Rwanda ruracyari mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Amakuru akomeye cyane, itangazo riturutse mu biro bya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Dr Bizimana Jean Damascene, minisitiri wa Minubumwe, intambara mu burasirazuba bwo hagati, n'andi makuru menshi cyane akomeye cyane. Ariko mbere gato yuko tugaruka kuri itangazo rivuye mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, reka mbanze mbabwire ko makuru mu buryo bw'inshamake hari inkuru ivuga yuko urugo rwa Sam Altman wakoze ChatGPT rwagabweho igitero. Urugo rw'umuyobozi mukuru wa OpenAI Sam Altman uherereye mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwatewe n'umugizi wa nabi wateganyaga kandi wateyemo ibisasu byitwa Molotov cocktail ashaka gutwika inyubako ye. Polisi yo muri San Francisco yavuze ko byabaye ku itariki ya 10 Mata 2026, ndetse uwabikoze yahise atabwa muri yombi nyuma y'uko yagaragaye ku cyicaro gikuru cya OpenAI avuga ko nacyo aragitwika. Polisi kandi yavuze ko ibyo byabaye mu gihe cy'isaha, ndetse ko wabikoze ari umusore w'imyaka 20, aho yateye igisasu ku gipangu cyo ku rugo rw'uyu muherwe ndetse agahita ahunga nyuma yo kubikora. Uwo musore yafatiwe ku cyicaro cya OpenAI, ariko polisi ntiyatangaje impamvu uyu musore yari yateye urugo rwa Sam Altman, ndetse rugaragaza ko nta muntu wakomerekeye muri ibi bikorwa. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Altman yasangije abamukurikira ifoto y'umuryango we avuga ko bameze neza, ko nta kibazo bigeze bagira muri isanganya ryabaye. Duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya yahindutse umuzindaro wa FDLR ndetse n'umuryango wa Habyarimana. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya Katembwe, yagaragaje ko atagifite ukwishira mu gushyigikira no kuvugira umutwe w'iterabwoba FDLR n'umuryango wa Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Tariki ya 7 Mata 2026, u Rwanda rwatangiye ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ibihugu byinshi cyane kandi byifatanyije narwo muri ibi bihe, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kandi ibikorwa byo kwipfobya ndetse no gusingiza abayikoze. Amakuru yizewe avuga ko umuhungu wa Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana yagiriye ingendo i Kinshasa, yakirwa nk'umunyacyubahiro, aganira n'abo muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo bakwifatanya mu kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi afite umushinga wo kuvugurura umutwe wa FDLR ku buryo wagira imbaraga zatuma ugera ku ntego zawo zo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Ashaka ko Jean-Luc Habyarimana aba umuyobozi wayo. Ibi byose byongera kandi ubufatanye bumaze igihe hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo muri leta y'iki gihugu n'umutwe wa FDLR bwakomeye mu gihe kandi impande zombi zatangiraga kwifatanya mu rugamba rwo kurwanya ihuriro rya AFC-M23 rigenzura ibice byinshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Tariki ya 7 Mata 2026, Patrick Muyaya yifashishije ibihe byo kwibuka jenoside mu gushinga abayikorewe guhungabanya umutekano bibashinja nuko wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko bitwaza umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo yawo ya jenoside. Patrick Muyaya yagerageje kandi kweza Jean-Luc Habyarimana watangaje tariki ya 26 ko afite uburenganzira bwo kujya Kinshasa agahura n'abashaka, agaragaza ko ari umuntu utagize icyo atwaye kuko ngo si umurwanyi. Ntiyagarukiye aho kuko Meya Patrick Muyaya kandi yavuze ko Jean-Luc n'abandi bafatanyabikorwa b'Abanyarwanda ari inshuti zagiye i Kinshasa gushaka amahoro, kandi ngo zifuza ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigira umubano mwiza. Mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, indege yari itwaye Habyarimana Cyprien ndetse na Cyprien Ntaryamira wayoboraga Burundi yarashwe ubwo yasatiraga ikibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe bavuye i Arusha muri Tanzania mu biganiro by'amahoro. Abapfobya jenoside bagaragaza ko ihanurwa ry'indege ariyo ryateye ibi bihe by'icuraburindi, ariko ibimenyetso by'amateka bigaragaza ko jenoside yateguwe igihe kirekire n'ubutegetsi bwa Habyarimana, kuko mbere y'aho abatutsi bibasirwaga hagurwa intwaro zigezweho ndetse na gakondo zo kubarimbura. Amakuru ava mu nzego zirimo ubutasi
yemeza ko ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga ubutegetsi bwe bwari bwaramaze kandi gukora urutonde rw'abatutsi kandi bagombaga kwicwa guhera ku baturanyi be i Kanombe kandi barishwe koko guhera ku itariki ya 7 Mata mwaka w'1994. Muri iki gihe umuryango mpuzamahanga wibutswa gukurikirana abarenga igihumbi bakoze jenoside bihishe ubutabera mu bihugu bitandukanye biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no guhana abahakana n'abapfobya jenoside cyangwa se amateka. Patrick Muyaya we imiryango ya Habyarimana na Ntaryamira nayo ikwiye kandi guhabwa ubutabera niko vuga. Ati icyo Muyaya irengagiza nuko bamwe mu bakorana na leta ya RDC barimo abahoze kandi ari abayobozi mu ngabo zatsinzwe Exfal nibo bahanuye indege yari itwaye Habyarimana na Ntaryamira nk'uko iperereza ryakomeje kwigaragaza. Iri perereza ryayobowe n'abacamanza b'Abafaransa Marc Travedic ndetse na Nathalie Po muri 2012 ryagaragaje ko ibisasu byahanuye indege byaturutse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe kandi birazwi ko cyabagamo abasirikare ba Exfal no kuvuga n'ubundi ku butegetsi bwa Habyarimana. Hanyuma mu makuru mbere gato yuko tujya kuri iriya tangazo reka mbabwire ko intumwa za Amerika na Iran zerekeje muri Pakistan mu biganiro by'ubuhuza. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yageze Islamabad muri Pakistan hateganyijwe ibiganiro by'ubuhuza hagati ya Amerika na Iran bigamije kandi guhagarika intambara. Biteganyijwe ko aza kwitabira kandi ibiganiro na Iran ari kumwe n'intumwa idasanzwe ya Perezida Donald Trump Steve Witkoff ndetse Jared Kushner usanzwe ari umukwe wa Bwana Trump. JD Vance yabwiye abanyamakuru ko yiteguye ibiganiro ariko ko Iran nigerageza kandi gukorana Amerika itari ubyihanganire. Mbere yaho Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran yatangaje ko hagomba kandi kubanza kubaho agahenge k'intambara muri Lebanon mbere yuko ibiganiro bitangira. Ibintu bishobora kandi guteza urujijo ku miterere y'ibi biganiro no kugaragaza uburemere bwabyo. Amerika na Iran biherutse kandi kwemeranya ko hagomba kubaho agahenge k'ibyumweru bibiri ariko mu ngingo Amerika ishyize imbere nuko inzira ya Hormuz de Trois d'Hormuz ikoreshwa mu kohereza hirya no hino ibikomoka kuri petrol igomba guhita ifungurwa. Iran yo ntibikozwa ahubwo ivuga ko ishaka ko mu biganiro habamo n'ingingo zigena uko ibyangijwe n'intambara ya Amerika bigomba kuzishyurwa mu bihe biri imbere. Reka tugaruke rero ku nkuru yacu ku buryo burambuye duce mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru akomeye cyane mbabwira ko mu minsi ku itariki ya 8 ukwezi kwa 4/26 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye n'umuyobozi w'urwibutso rwa Yad Vashem rwo muri Israel. Perezida Kagame yakiriye ndetse kandi anaganira n'umuyobozi w'urwibutso rwa Yad Vashem rushyinguyemo abazize jenoside yakorewe abayahudi Dani Dayan. Perezida Kagame yakiriye Dani Dayan kandi ku itariki ya 8 Mata 2026 nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byabitangaje. Mu itangazo Village Urugwiro yashyize ku mbuga nkoranyambaga yagize ati ibiganiro byabo byibanze ku mumaro wo kwibuka mu kongera kubaka ndetse no kunga ibihugu nyuma ya jenoside n'uburyo kandi bigira uruhare rukomeye cyane mu kurwanya abahakana jenoside. Dani Dayan yari mu Rwanda yitabiriye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 cyabaye ku rwego rw'isi ku itariki ya 7 Mata 2026. Yanitabiriye kandi inama mpuzamahanga ku kurwanya jenoside yabereye muri Ntare Arena i Rusororo mu karere ka Gasabo ku itariki ya 8 Mata 2026. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye ku rwego rw'isi. Dani Dayan yanayitanzemo ikiganiro aho yavuze ko jenoside isiga ibikomere bitajya bishira ariko igasiga n'inshingano zo kwibuka mu rwego rwo gusigasira ayo mateka. Yakomeje agira ati kwibuka bigomba kandi kujyana n'inshingano yo kurwanira ubuzima, kurengera ubuzima, kurwanya urwango no kugira icyo dukora mbere y'uko igihe kirenga. Gukumira bizaba guhozaho. Ati kwigisha kandi bisaba ubutwari bw'ibihugu n'abayobozi bakagira kandi icyo bakora mbere y'uko urwango ruhinduka ibikorwa by'urugomo. Yanagaragaje kandi ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo hatazagira abantu bongera gutereranwa mu gihe bugarijwe. Muri iyi nama Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshinga Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Maseni yashimangiye ko jenoside yakorewe abatutsi ifite umwihariko aho umugore wa mbere ku isi wahamijwe ibyaha bya jenoside ari umunyarwandakazi Pauline Nyiramasoko wari Minisitiri w'Iterambere ry'Umuryango. Agaragaje ko bibabaje kubona mu bihugu byo muri Afurika nta na kimwe kiraburanisha abakoze jenoside yakorewe abatutsi babyihishemo.
kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 32 nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika cyari cyacira urubanza ku butaka bwacyo umuntu n'umwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe kandi hari impapuro mpuzamahanga zo kubata muri yombi nyinshi zoherejwe n'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Dan Dayan kandi aherutse kugirana inama u Rwanda, aho yarusabye kandi kubika ubuhamya bwinshi cyane bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuko aribwo buzifashishwa mu guhangana n'abahakana ndetse kandi abayipfobya mu bihe bizaza. Ibi yabivuze ku itariki ya 3 Mata 2026 ubwo yasuraga urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi akarunamira abarenga ibihumbi 150 barushyinguyemo. Dan Dayan yagaragaje ko kugira urwibutso ari byiza, ariko hakwiye no kwibikwa ubuhamya bwinshi kugira ngo urubyiruko ruzabone icyo rwifashisha mu guhangana n'abapfobya mu gihe kandi babibonye bazaba batakiriho. Ati twe abantu babonye jenoside yakorewe abatutsi barakuze cyane, abandi barapfuye, usanga nta bantu rero benshi cyane bahari ati bo kubwira urubyiruko rwacu amateka nk'abantu kandi bari bahari. Yarakomeje agira ati ubu akazi kacu gasa n'agakomeye, ariko ni ingenzi kubika ubuhamya bw'abarokotse. U Rwanda narwo ruzageraho rubihura n'icyo kibazo, ariko nk'uko twabikoze mu myaka myinshi cyane ishize tuzakomeza gufatanya n'urwibutso ati rwa Kigali mu kwigisha no mu bindi bikorwa byose byo kwibuka. Urwibutso rwa Yad Vashem Dan Dayan ayobora ruherereye i Yerusalemu. Abayahudi barenga miliyoni 6 nibo bibukwa muri urwo rwibutso. Muri abo kandi abazwi neza amazina yabo ni miliyoni 4 ndetse n'600 mu gihe abandi rero batazwi. Bishwe hagati y'umwaka w'1941 n'umwaka w'1945 ubwo abayahudi bari batuye kandi mu bihugu by'Uburayi cyane cyane mu Budage. Bishwe bazizwa abari bo bikozwe n'ubutegetsi bw'abanazi bwari buyobowe na Adolf Hitler. Tujye kuri Dr Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, yagaragaje ko hari abagereranya amagambo avuga nayo Dr Laurent Mugesera yavugiye muri meeting ku Kabaya ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Avuga ko ntaho ashobora kandi guhurira nawe. Yabigarutseho mu gikorwa cyo kwibuka abahuze ari abanyamakuru bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kongera kurebera hamwe abari abanyamakuru bayigizemo uruhare mu rwego rwo kwirinda ko ibyabaye byazongera kuba. N'igikorwa no cyaba ku itariki ya 10 Mata mwaka 2026 Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko mu kuvuga ukuri kw'amateka abadashaka rero kumva bashaka rero kumugereranya na Dr Laurent Mugesera. Ati hari n'abajya rero banyitiranya na Laurent Mugesera, ati Bizimana nawe ati ni Mugesera, ngo meze nka Laurent Mugesera, ati kuko mvuga aya mateka nta rwango nigisha rwose, atuzabona ijambo mvuga rimeze nk'irya Dr Mugesera, ubutabera burahari, ribu irahari, ati nagire vuba, ati yihute anjyaneyo. Yakomeje agira ati sinshobora rero rwose kujya muri ibi, ati nzi ubugome bw'amagambo, ubugome bwa jenoside ndabuzi, ati kuko nanabibayemo, ati nzi ubugome bw'urwango ndabuzi, nzi icyo bivuga, ati abakina ati bagere babireka. Tariki ya 22 Ugushyingo umwaka w'1992 ku Kabaya muri Perefegitura ya Gisenyi habaye meeting y'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Dr Laurent Mugesera yashishikarije abahutu kwica abatutsi, yongeraho ko abatutsi kandi bagomba kujugunywa muri Nyabarongo kugira ngo basubire iwabo muri Abyssinia. Hanyuma rero reka duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Hanyuma ariko mbabwire ko witwa Donald Trump, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko hari ubwato burimo ubusa n'ubugiye gukura lisansi na gaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko hari ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli buri mu nzira bujya muri iki gihugu kugira ngo rero bukureyo lisansi na gaze izoherezwa mu bindi bihugu. Ibyo bigarutseho mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social yashyizeho ku itariki ya 11 Mata 2026, aho yavuze ko mu gihugu cye hari koherezwa ubwato bwinshi cyane butarimo ikintu kugira ngo buzatwara ibikomoka kuri peteroli mu bindi bihugu byo ku isi. Ati hari umubare munini cyane w'ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli ariko burimo ubusa buturutse kandi ahantu hatandukanye ku isi, ati buri kuza bugana muri Amerika kugira ngo bushyirwemo lisansi na peteroli izoherezwa ahantu hatandukanye ku isi. Ubutumwa yabushize hanze nyuma y'uko abayobozi bakuru ba Amerika na Iran bahuriye i Islamabad muri Pakistan ahabereye ibiganiro by'ubuhuza hagati ya Amerika na Iran hagamijwe guhagarika intambara imaze ukwezi kurenga.
Muri iki cyumweru Trump yatangaje ko Iran idakwiriye kandi gusoresha cyangwa se kwaka amafaranga ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli buzajya bunyura mu nzira ya Hormuz yari imaze iminsi ifunzwe kuva intambara rero ihuza ibi bihugu byombi yatangira muri Gashyantare 2026. Kuva intambara ihanganishije Amerika ifatanyije na Israel bihanganyemo na Iran yatangira, iki gihugu cyahise rero gifata umwanzuro wo gufunga Hormuz de Hormuz, bituma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizamuka cyane kurushaho. Reka duce no muri iyi nkuru mu buryo bw'incamake, ariko tuzayigarukaho amakuru yacu ataha. Amabwiriza urupfu rwa Habyarimana rwaciye Ubufaransa umugongo bwihutira gucyura bene igihugu. Uko rero operation Amaryllis yateguwe hari mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata mwaka w'1994, ubwo Juvenal Habyarimana yaramaze kwicwa hanuwe mu ndege yari muvanye mu biganiro by'amahoro i Arusha muri Tanzania. Ubufaransa bwayoborwaga na François Mitterrand bwacitse umugongo kuko bwari bubuze inshuti magara. Inyandiko y'ubuyobozi bw'igisirikare cy'Ubufaransa ku itariki ya 8 Mata mwaka w'1994 igaragaza ko guhera mu gitondo cyo ku itariki ya 7 Mata abasirikare umutwe w'ingabo zarindaga Habyarimana bariye Karungu bagaba ibitero ku ngabo za RPA inkotanyi zari kuri CND, bafunga banica kandi batavuganwe n'ubutegetsi n'abatutsi. Mu bishwe mu gitondo harimo Minisitiri w'Intebe Agathe Uwingiyimana, Joseph Karwaruganda wari perezida w'urukiko rw'ikirenga na Randwar Ndasingwa wari Minisitiri w'umurimo n'imibereho y'abaturage muri guverinoma ishingiye ku masezerano ya Arusha. Leta y'Ubufaransa yatangaje ko ibikorwa by'ubwicanyi kandi n'ubusahuzi byakaje umurego ubwo insoresore z'interahamwe zari zifite intwaro ndetse n'abasirikare bari bataye umutwe bazengurukaga umujyi wa Kigali, kandi ngo hari n'abarashe kenshi ku ngabo z'Abafaransa. Iyi nyandiko ivuga kandi ko abasirikare barindaga Habyarimana bagose ibigo byabagamo ingabo zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro mu Rwanda MINUAR, bazibuza kubisohokamo, kandi ko hari n'izishwe icyo gihe kubera ko kugarura umutekano muri Kigali byari bigoye icyo gihe. Nk'uko inyandiko bisobanura, leta y'Ubufaransa yafashe icyemezo cyo gucyura bwangu Abafaransa bose bari mu Rwanda kuko byagaragaraga ko umutekano wabo ushobora kujya mu kaga. Ubufaransa bwatangije operation Amaryllis yo gucyura Abafaransa bari Kigali, abari mu ntara nka Gitarama na Butare bafashwa guhungira mu bihugu by'ibituranyi birimo Zaire yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ya none ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kugira ngo igikorwa kigende neza i Kigali, Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo koherezayo abakomando, bamwe muri bo kandi bahabwa inshingano yo kugenzura ikibuga cy'indege cya Kigali guhera mu gitondo cyo ku itariki ya 9 Mata mwaka w'1994. Abakomando b'Abafaransa bari Bangui muri Repubulika ya Centrafrica ndetse na Libreville muri Gabon bamenyeshejwe ko bagomba kwitegura bakajya gufasha abari i Kigali mu gihe operation Amaryllis yagorana bitewe n'umwuka wari uhari. Lieutenant Colonel Jean-Jacques Morin wari umujyanama by'umutekano muri ambasade y'Ubufaransa i Kigali, Défense Attaché, niwe wahawe inshingano yo kuyobora operation Amaryllis, mu gihe kandi Colonel Henry Ponce we yarashinzwe imicungire y'abasirikare. Uretse ingabo z'Ubufaransa zahawe inshingano yo kugenzura ikibuga cy'indege cya Kigali, hari izindi zoherejwe kurinda umutekano wa ambasade n'izindi site zitandukanye zakusanyizwagamo Abafaransa n'izari zishinzwe kandi kubaherekeza mu gihe bajya rero ku kibuga cy'indege. Ingabo z'Ubufaransa kandi zari zasabwe kutagira uruhare mu mirwano yari yatangiye guhanganisha ingabo za RPA n'izatsinzwe Exfar, ariko zifite uburenganzira bwo kwirwanaho mu gihe hari abari kugerageza kandi kwitambika operation Amaryllis. Muri Mata 2022, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda Nshingamateka Dr Bizimana Jean Damascene yatangaje ko ingabo z'Ubufaransa zabonaga abatutsi bicwa na Exfar n'interahamwe, ariko ko zanze kubatabara zitwara bene wabo gusa. Ubutaha tuzabigarukaho mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka mbashimire kandi bifuriza kumeza kugira byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru masaha ari imbere.